Sibenakan kebaktinta mari ras kita retoto. Bapa kami seringan ibas kini kerajaan surga, ikatakan kami bujur man bandu Tuhan. Ija ibas paksa indape kam nang tetap semberikan pasu-pasu ibas kegeluhan kami. Ija Tuhan ibas wari enda, ibas wari sahabat indape Tuhan. Ibenakan kami ate kami kebaktin minggu kami. Pasu-pasu untuk kami kerina pe Tuhan, simuat bagin ibas kebaktin enda. Segelahna banci kerdalan kebaktin enda pe Tuhan alu mahuli. Rekutkan kerina perpulungan do pe Tuhan enda pe kam simasuma susah. Segelahiyatan kendu kami radu pulung Tuhan ibas ingan enda. Nang dangi pandita kami pe Tuhan simba bayi karena kebaktin enda pe Tuhan karena renungan enda. Kam Tuhan simasuma susah arah pandita kami kari simba bayi kata pe jadi kepentaran nang dangi kami kerina anak-anak ndu. Maka Tuhan endaskan kami karena kebaktiin minggu kami anda kubas tandu saja. Reh kami retoto man bandu pe Bapa arah anak do Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kata pengalo-ngalo ras momo. Turang rasenina ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Selaku serayan Tuhan ikatakan kami mejuah-juah. Ras selamat wari minggu man banta kerina. Man bandu kekelangan kami si sekali enda dengar rekebaktin ibas kerajaan tenda. Ikatakan kami mejuah-juah. Kerehendu nambahi kriahan man banta kerina. Mejuah-juah selamat wari minggu man banta kerina. Di batang go nepa kegeluhenta alu mahuli. Cenari brena kita gegeh ras kepentaran gunan jagai dirinta alu mahuli. Subuk kesehatan kula bagai pe pertendinta. Sebab ibas kula ras tendi si sehat, rehkuhna gegehta ibas dalankan singena ate dibata ibas geluhta. Dage arah kebaktinta sekali enda ate dibata persengeti kita ningen mereka kepentaran man banta gelah reh sikapna kita menjagai kegeluhanta. Mari sepuji Tuhan rendai kita ibabai song liderta. Kitab Denden nomor 210 pitu sindekan ayat sadaras 2.
Ibas gelar di bata bapa, siinggo nepa kegeluhan doni enda alu mahuli. Ibas gelar Yesus Kristus siir kuasa, empepalem kula ras tendi manusia. Ras ibas gelar Yesus kesah si badia, si mereken kepentaren, guna jagai kegeluhenta. Perkuah ate ras dame ibas di bata bapa, ibas Tuhan Yesus Kristus nari, ibas kerembakan kesah si badia, ras kita kerina gelah. Amin. Berita karena perbahanan rasura-sura di bata, ketenangan ukur mahansa kalak mejuah-juah, cian ate seri ras penakit kanker. Enda ibuat dibahas kuan-kuanan 10:4 ayat 30. Erpalaskan kata di bata enda, mari si puji Tuhan enda ibabai pemusi arah song lederta. Kitab Dendenta nomor 320 siwah sindeken ayat sadaras 2. Pujin karena perbahanan di bata, malam kal ate kalak si ngikutkan perintah-perintahna, kalak si katawari pe ngelakokan si benar, keriahan desken tambar si mereken kejuah-juahan, adi ukur serbut erbahanca daging kertang tading tulan. Endai buat bas Mazmur 106 ayat 3, ras kuan-kuanen 10:7 ayat 22. Terpujilah Kam Tuhan. Kundari mari si puji ka Tuhan enda ibabai pemusi arah song lederta. Kitab Dendenta nomor 360 alu sindeken ayat sada ras 2. Tuhan di bata
Inilah ngasupan manusia jagai diri. Tuhan kap si empuna geluhta. Ia turkena kerina si mahuli man geluhna. Adi si tulihkan kubas kegeluhenta sedekah enda. Kugange ketutusenta ibas jagai kiniulin. Si enggo iberikan di bata ibas dirinta. Pak sa tenang si benakan. Kugange enggo si bahan makeken gegeh ras kesehatan ta sedekah enda Pak sa tedeng. Kugange perbahanenta nandangi dirinta ibas jaga kesehatan ta sedekah enda Pak sa tenang. Pak sa tenang godung. Mari si pindo gegeh man Tuhan. Aluras kita rende enda ibabai pemusi arah song liderta. Kitab Denden nomor 304 sindekan ayat sadaras 2. Kita kerina tedis padan dibata karena penemani geluh manusia. Turang dengan senina adi siaku kendosan taman dibata isah kena me padanna ila ko kena kai si bujur ia lemina dosa-dosanta janah ibersih kena kita ibas krina perbahanenta silapayo nina Tuhan. Desken remang pagi-pagi dosa handu enggo kusasapken jana salah handu pe enggo kusasapken desken embun maka mulihlah kempa aku sabab aku kap penebus ndu. Ibuat baca saya 44 ayat 22. Si puji Tuhan si enggo pegegehi kita alu rende kita endai babai pemusi arah song liderta. Kitab Denden nomor 402 ayat sadaras 2.
ulungan kundul kam krina. Gundari seh kita ngoge kata di bata bagin si pemena. Ogenta ibuat ibas job sada. Sentabi ibuat ibas job 2. Endakari menaken ayat pitu seh kari ku 10. Job 2 ayat pitu seh kari ku 10. Judul prikopna nina iulihi iblis ka nguji Job. Kenca bage laus iblis ibas adepen Tuhan nari. Ipeturahna ugah mekelek ibas kula Job. Mulai ibas tapak-tapak nahena nari. Terus ku piserenna. Maka kundul Job deherken ingan pembuangan sampah. Janah ibuatna pecah-pecahan kudin tanah ngergoi ugahna. Nina dehara Job man bana. Lalap dengakin atendu kemalangan man di bata. Sumpahilah ia jenari mateken bandu. Terjawab Job nina. Si sea-sea kuakap cakap du epe. Adi bereken di bata si mehuli. Meriah siakam. Uga banci kita jungut-jungun. Adi berekena kini seran banta. Ibas si ekrina. Amina gia Job ibas kini seran. Lalit iblas kena cakap sila mehuli. Karena di bata si barendam pengugenta. Ketuahan kalak semegikan kata di bata dengan si make kenca ibas geluh nasi tetep wari. Haleluya. Kekalangan di bata ope kita ngalokan kata Tuhan ibas suari si senda. Mari dage si pesikap ukurta ras kita guna artoto kita. Bapa kami siringan ibas kini razan surga. Ngatakan bujur kami man bandu Tuhan ibas suari enda ipatan kendu denga kami. Lako pulung ibas rumah si badia rumah pertoton Tuhan. Bagepe Bapa sini surga, arah puji-pujiin singgoi penangkih kami warisi sendah. Ate kami diri kami pesikap kami guna ngaloken katandu. Maka kam singerana man kami krina, arah kemahan Tuhan si pakai kendu, lakonuriken kata di bata. Sebab te kami di bata, kamu si jadi ulu gegeh ulu penampat man kami krina. Bapa sini surga indesken kami kerina kegeluhan kami wari enda kubastan Tuhan. Maka kami si mendudurkan kuasandu man kami kerina gelah katandu mereken kedamen kubas kegeluhan kami. Reh kami Tuhan arah anakndu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kekelengenin Tuhan kata di bata si jadi ogenta ibas wari minggu enda ibuat ibas padan sindekah ija ituliskan ibas kitab keluaran bindu 10:6 ayatna ayat 10 telu seh 20 sada. Keluaran bindu 10:6 ayatna ayat 10 telu seh 20 sada. Janah ijenan hari iogekan kami man banta karena kata di bata. Mari dage si begikan karena kata di bata si jadi ogenta warisi sendah. Mana ras leto. Karabena sadara rasen leto silanai kelanglang buena. Kabang kubas ingan na rekemah Perbahan buena itamburina ingan rekemah Janah pepagina itamburi embur
pun sekelewet ingan rekemah kenca embun kabang li tading ibabo tanah tempasna menipes bagi sisik melumat bagi bening. Sangakala Israel ngidahsa la itandaina kaye maka nungkun ia sapi-sapi ia kaye nina Musa man bana enda me pangan singgo breken Tuhan man pangandu ngoy perintahkan Tuhan maka sekala kam pepulungsa asa iperlukan du 2 liter tep anggota keluargandu minter ia lakukan kala Israel bage deba ipepulungna lebih 2 liter deba kurang kencai sukati kala si lebih ipepulungna la ia kelebihan janah kala si kurang ipepulungna la ia kekurangan asa perluna saja ngenca terperpulungsa sekala nina Musa man kala la ICP banci munikensa sepepagi tapi lid deba sila megiken kata Musa maka isimpanna deba pepagina nggo berengan jana sehkel bauna maka merawa Musa man kala ndai tep pagi sekala pepulungsa asa si iperlukena janah kenca ngolas matawari asakai si tading ibabo tanah keri melengas sejenda ogenta bahan khotbah ta warisi sendah temata si nggo isikapken gerejanta man banta buat asa perluna menjuah-juah selamat wari minggu man banta kerina perpulungan GBKP ijapa pe kita bai ibas gerejanta GBKP raspe kerina sipak sana nonton karena khotbah wari minggu ta kekelengan Tuhan enterem kala ngatakan sa sehat meherga situhuna sehat murah kita adisi perdiateken makaning kami murah contohnya adik kita berolahraga lari pagi-pagi melabo kita nggalar gratis nga rasi peduakan si hirup nge udara segar gratis nge pemerintah di bata me bagai kapdu sehat situhuna murah nge tapi sakit situhuna meherga dengan mahal ke kekelengan Tuhan maka dikala si sehat nge maka melala surah-surana li sampai 1000 surah-surana tapi dikune kotes daging kulata sakit kita kala si sakit sadang ngenca surah-surana megelah kai gelah panci ia sehat maka adi sehat dengan kita si jaga alu mehuli sebab kesehatan labo rehna arah tambar sipan kita entah arah pangan sintabeh rasi debanda tapi sebagian besar ibas ketenangan rukur pusuh tadame perukuran ta meriah si ekrina rehna ibas sikapta silalap ngatakan bujur silalap nginget karena perbahanan di bataman banta maka adi ibrek Tuhan dengan kesehatan man banta lakokenlah kai si banci silakoken kita kai si banci dalanken kita kai si banci idahitken kita maka si inget geluh enda sekali ngenca olah kari arkiteken kegeluhan sekali ngenca lah si pakeken guna njaga kesehatan ta Bapak nande turang senina ijapa pe kita si ikut muat bagin ibas kebatin mingguta sekalenda adi si perdiateken bahan
ogenta invokasiota ibas ogenta sekalenda, maka ikatakan jenda ibas kula rastendi si sehat rehkuh na gagahta ibas ndalanken singena ate di bata. Ibas gelu enda adik kulanta tendita sehat mejuah-juah, maka tentu kita ngasup ndalanken singena ate di bata. Ninanda invokasyon ta tenang ukur ta, cidahkan ukur singasup tertimbang-timbang, la kita gegabah guna muat sada keputusan, la kita merawa muat sada keputusan. Sebab kai ni nandai kitab kuan-kuan adi tenang ukur ndu, tentu ibas dalani kai pekam pangkam guna muat rebahan sada keputusan. Sebab kai ketenangan ukure kita ngasup memilah-milah apai bagin siman buatan, apai bagin siman dalanken. Sebab ketenangan enda ulu sinasalit nasi banci si dalanken ibas kegeluhan ta. Perpulungan ni Tuhan kaini na tenang ukur ibas kitab kuan-kuanan enandai adinin kami zenda lebih banyak kita mendengar. Sebab adi tenang ukur ta lah kita murah merawa, kita lebih nyaman ibas kita ndungi sada masalah ta. Janah adi cian ate seri ras pinakit kanker. Adinin kami jeda pinakit kanker enda bayangan karena kematian. Bayangan karena sada bagin pinakit si tuhu-tuhu rebahan sakita latih rukur. Maka lu bage mesra siakap muat pertimbangan, muat sada keputusan adi cian ateta. Contohnya kekelengan ni Tuhan tambah barangkala tertukur teman ta motor nam baru, terbuat na terbangun na rumah nam baru. Ia entah ndai minjam ngemuat sa. Ia entah ndai uga pana carana gelah terlitken sa. Tapi asum sini nendai kita je enggo sakit pusuhta. Menem-menem lanai terkekeken kita, erkiteken kai janarilah buat naa. Maka sempat tertukurna. Ijanari ngeduit naa. Padahal ndai mungkin ia berusaha penuh, mungkin ia minjam, mungkin ijanari ilaku kena. Ia ndai tenang muasa, sementara kita sakit erkiteken kai ngukurisa. Erkiteken kita membayangkan sila benar. Maka perpulungan ni Tuhan, pikiran sila payo, pikiran sindau, rebahan sa sistem imun tubuh tae menurun. Jadi labo kepekan mesra rebahan pinakit enda. Jangan labo ka mesra rebahan sa kita latih rukur. Maka sinin ka kekelengan ni Tuhan arah bahan ogenta si pemena arah kitab Job ndai singgo yoge kita. Lid dua karakter manusia si tuhu-tuhu berbeda la seri. Ibas karakter ndehara Job ras Job sendiri. Ija Job ngonuduhken sada kualitas kini tekena, maka pang ia ngataken sa si uga pana pereh ibas geluh kue sakit meriah ukur ceda ate senang ras erbage-bage paksa di patah tetap ras aku nina Job. Job maka labo lalap berkat Tuhan arus arah meriah ukur. Labo berkat Tuhan arah senang ngenca. Labo ka berkat dibatai arah keriahan kata wari pak sape. Tapi Job ngantusi kini tekena erbage-bage situasi. Senang, susah, sakit, masalah erbage-bage ngerim-rim Job. Te Job mesada bagin pasu-pasu di bata. Sada bagin pemere Tuhan Kepegen jenda berbanding terbalik ras ndahara Job.
Adinda hara job ngatakan sakai. Keri na terjadi rekiteken rawa di bata nina. Maka kai nina arah ogen tandai. Lalap dengakin atendu rekemalangan mandi bata. Sada ungkapan penyesalan situriken ndahara job. Sada ungkapan sila naikin pas perbahanan di bate. Mungkin kita sada masa perpulungan ni Tuhan. Pernah kange ibas posisi sebagai rupana. Pernah kange kita ibas situasi sebagai rupana. Lalap dengar kina tindur kemalangan man Tuhan nina. Ading go melala perbeben man bandu. Ading go melala kini seran man bandu. Jadi adinin enda tempat-tempat. Lah kepekelit malam naras di bata. Lah kepekelit senang naras Tuhan. Aturna di sini jenda. Dahara job me jadi pendamping, penampat man job. Asum job ngenanami kini seran. Perpulungan ni Tuhan. Job tetap nalahken di bata. Bahkan ia ngejapken. Ibas kini seran sing rim-rim kegeluhenna. Di bata mereken pasu-pasu man bana. Di bata pegegeh iya. Janah te iya belin keleng ati Tuhan man bana. Tuhu-tuhu di bata cidahken kini ulinna. Kini teken iuji ras imurniken arah erbagai dampar kegeluhenta. Arah erbagai situasi kegeluhenta. Mungkin Bapak Nande turang senina ibas paksa genduari enda melala perbeben geluhta. Entah epinakit nggo nahuni kita ertambar, nggo dekah si pindoken gelas sehat. Tapi bagi job enda daimin kini tekenta. Maka pasu-pasu Tuhan amin pe pinakit rahman banta. Te iya job maka di bata erdahin ibas kegeluhan job. La ia sanksi. Perpulungan ni Tuhan si perdiateken ibas bahan khotbah ta minggu enda sada bagin surat Musa ibas keluaran bindu 10:6 ayat 10 telu 20 sada. Teks enda sada bagin turi-turin bangsa Israel guna gutanah perpadanan si breken di bata man Israel. Maka enda situhuna siti na ringa nggo banci aloken bangsa Tapi kepeken perpulungan ni Tuhan ibas Israel berkat ibas wari pe-10 bulan si pemena sehampir menem sada bulan perdalanan jungut iya erkiteken kai la kepeken bagi ukurna si terjadi la bagi harapkan bangsa Israel enda jungut bangsa Israel enda jakin pangan tak behdai jakin kriah nukur ndai nina karena pangan pengbo jungut tapi ada perhatikan ayat enda menarik kelakap kami amin pe jungut bangsa Israel enda tapi Tuhan laneh kenrawana man bada la ia nempeh bahkan kai jungut penuhi di bata kakap apa pe kita manusia mesraka ngesiakap sada paksa ateta rebahan mahuli tapi kepeken teman ta si perlu isampati nembah atena menbanta pasti lit kange kiti ukurta tapi di bata la bagai ibas jungut bangsa Israel enda berawa iya jakin pangandai tapi di bata isah kena pangandai sinta na ibreken man bangsa enda sinta na si ibreken man Israel enda sebab kai sinin enda arah ogenta perpulungan ni Tuhan sada pangan si enda si tuhuna si ida maka pangan enda isikapken di bata pangan enda di bata mengelit kensa
pemindon di bata, maka kai ingat du pemeliharaan di bata, ingat du penemani Tuhan man bandu, ola tondalkan di bata, tekam nandangi penampat dengan alankan undang-undang Tuhan nina di bata. Maka kusikapkan mana ras leto jadi pangan bangsa jadi gegeh man bangsa tapi alu catatan kai nina di bata ibas ogenta sekalenda bapa nande turang senina maka ikatakan na man banta buat asa biasna asa perluna man bandu balikange enda bagi pertoton Tuhan bereken man kami nakan cukup ibas waris senda enda asa bias namin enda ibuat du nina Tuhan langit kurang ulina kurang baikna luar biasa ulina luar biasa keleng ate Tuhan man bangsa enda isikapkan di bata kai si jadi surah-surana ipindokan man bangsa enda buat asa perluna asa biasdu nina man pangandu nina lit deba ndai arah ogenta lit deba si kurang denga lit deba kelebihan lah begiken tapi kai si buat na iba-iba ndai lo jadi kaipe maka ndai ogenta ikatakan kai deba nggo berengan deba melengas jadi kange kai si katakan di mata kekelengan ni Tuhan labo terbahan-bahan kita labo tertambah-tambahi kita labo tertambah-tambahi kai singgo ipadankan Tuhan di mata pangane lah jadi kaipe lebih ibuandu arah ayat enda ia jarken man banta buat asa perluna si perlu ia kapndu artina kai ahanken si kerajaan teman do arah pudi ola merangap bagi lagu karu si rusur mungkin kita bagi kensa lah biasa ada dua nina ading go biasa ada min man bandu ola lebih sa nina bagai nina di bata ipadah kena alu catatan asa perlu buat nina tapi deba lit dengar si mekeng lit dengar si lebih tena lit dengar si nambah tena janah si tambahin andai la kepeken jadi kaipe janah kote kerina bene kerina maka waris si sendah kekelengan ni Tuhan entah behpe pangane inget ka kesehatan ta ola empetken pekeriken sa ola gengken guna nahanken tabeh tapi ingat suina ibas kam nahanken sakit rusuri pergi maka kai ia dintabeh sekali-sekali labo dali labo jadi pinakit payo sekali-sekali tapi sekali-sekali kang makanya jadi 2 kali jadi ka 3 kali jadi ka terus dungna terbiasa adinggo jadi pantangan man banta guna kesehatan ta jagalah adinggo laban cipahan ola kapan adinggo laban cibuesa pandu ola buesa sebab enggo cidahkan ibas minggu kesehatan nenda iza iturikan man banta kekelengan di Tuhan jadi peringatan ibas bulan November enda karena hari kesehatan penting jaga kesehatan enda maka banci kita erkaipe ngelakukan dahin si berikan Tuhan man banta janah kai pemenakatan dai ngoi singetkan kami enterem kalak ngatakan sa sehat meherga sehat labo meherga murah sebab ibas kita sehat bansi kita ngelakukan kaipe tapi dikune kita sakit sadangan surah-suranta gelah pedas sehat maka si jagalah kesehatan ta arah bahan temata waris sendah si perlu si harus ipakeken si pakeken si gunakan buat asa perluna apai kita perlu apai si akap
pas man buatan eme si pakeken. Jana si jaga kesehatan ta, terkhusus kekelengan ini bata. Nggo kita 3 tahun enda kita menjaga kesehatan. Gelah kai terbebas kita ibas virus corona. Ibas sekalenda labo ngatakan sama ka berhenti jaga kesehatan. Tapi tetaplah jaga kesehatan sebab kesehatan meherga. Kesehatan ibas di batanari. Adi sakit kita pemindonta sehat ngenca. Tapi adi sehat kita melala surah-suranta si banci dalankan. Selamat kam menjaga kesehatan, sehat kerina perpulungan Tuhan ijaba pekam ringan, Tuhan si masuk-masuk ke geluhenta, ras kita ertoto kita. Bapa kami siringan ibas kini razan surga, malam kelate kami Tuhan, ibas kata di bata warisi sendah, ningetkan kami, guna bancin jaga diri kami. Ola kami merangap ibas kaipe singgo brekendu ibas kegeluhan kami. Tapi ngasup kami jaga daging kula kami. Sebab ngoleben kam neken keleng ate man bangsandu. Bagepe kami kerina Tuhan. Ipakekan kami daging kula kami. Guna neken peraten Tuhan. Janah pe Bapa. Arah minggu kesehatan enda. Sehat mejuah-juah kami ibas ndalani kegeluhan kami. Sebab enda menjadi pemindon kami simbelinna. Pemindon kami guna banci muji gelarndu. Alo kendu Tuhan pertoton kami enda. Sebab nareh kami arah anak du Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Perpulungan ni Tuhan mari dagera duras kita tedis kerina. Sehme waktuna pak sana kita ngakuken karena pengakun kini tekenta. Ninta dage raduras. Aku te mandi bata, Bapa silar sibar kuasana, sinepa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus, anak nasi tonggal Tuhan ta. Si jadi arah kesah si badia, tubuh idur si ngudang-ngudang nari. Si sokliamen tergelar si Maria. Singena nami kini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakuken ku kayu persilang, mate jenari kuburken, nusur kudoni kematen, peteluarikan nggo keke basi mate nari, nangkih ku surga, perkundul na arah kemuhun di mata. Bapa silar sibar kuasana, jenari reh maya pagi, ngeranaken sing gelura sing komate. Aku te man kesah si badia, janahli sada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan sirasa lalap. Amin. Perpulungan gobanci kam kundul kerina. Maria ukur tai baswari si sendah, mari dage si pesikap persembahan pengatakan bujur taman Tuhan di batanta. Di bata nggon jagai kegeluhan ta, dingin mereken kepentaran man banta, gelah ngasup kita jagai geluh ta. Maka genduari seh mepaksana kita ngendesken persembahan pengatakan bujur ta manbana. Kata di bata si jadi pala si bas kita ngendesken persembahan pengatakan bujur ta nina. Endeskenlah kulandu man di bata saja. Selaku persembahan singgelu, rikutkan singena Athena. Sebab bageme arus nakam ersembah man di bata. Sueras biakdu selaku makhluk sirukur. Tupung kita nahkan persembahan tasi puji Tuhan ipandu song liderta. Kitab Ndenden 316 sindekan ayat sadaras 2.
dager toto kita karena persembahan singgoi pepulung kita bagi pertoton syafata. Iberikan kesempatan man banta sada 2 menit kita toto pribadi lepas pribadi. Makasih persada ibas pertoton tar toto kita. Odi bata Bapa kami si puji kami gelarndu. Enggo i begindu pertoton kami skala ibas pusuh kami. Kenduari persada kami ibas pertoton syafaat bagi persembahan kami. La rengadi-ngadi Tuhan kami ngatakan bujurman bandu. Ijanggoi berekendu kami kesehatan. Seh ibas uari si badia endape, banci denga kami pulung ibas rumah pertoton Tuhan, bagepe banci denga ipuji kami gelarndu si badia. Bapa sini surga, ibas uari enda artoto kami man bandu, karena persembahan pengatakan bujur singgo ipepulung kami, enda sada bagian persembahan, si banci pakaikan guna pebelangkan berita si meriah, i belang-belang GBKP enda. Maka pasu-pasundu Tuhan, persembahan enda, gelah jadi persembahan si merim guna dahin pelayanan ibas gereja kami kerina. Bapa sini surga, ertotokah kami tole karena dahin pelayanan sini lakukan i tengah-tengah runggun gereja GBKP Telaga enda. Bagepe dahin pelayanan si bakal ilakukan ibas gereja kami GBKP kerina. Ibas dahin PJJ, dahin kategorial, bagepe dahin pelayanan si bakal ilakukan kami ibas sada minggu enda. Tuhan mesimreken ukur meriah man kerina perpulungan ni Tuhan. Gelah panci kami ergiah-giah. Lako pulung muji gelarndu raspe magiken kata di mata. Labolit gegeh kami Tuhan. Adilakin arah kambreken penampat man kami kerina. Kam sinaruhkan perpulungan kami kerina. Gelah banci muat bagin ibas dahin pelayanan du. Bapa sini surga. Ertoto tole kami man bandu. Karena kerina perawat dokter bagepe kekelengan kami si mungkin segenduari lid denga ibas sakit pinakit. Tuhan ibas senda pakai kendu kerina tenaga medis gelapan si tuhu-tuhu dahikan pelayananna guna mereken kemalaman ate man kerina perpulungan kami silit ibas paksa kurang sehat. Kam kasih masu-masu kesehatan tim medis ijapa pe iya Bapa. Gelah tuhu-tuhu arah siepe. Tetap ia megegeh, tetap ia ngasup dahiken dahin di mata. Rikut ras tanggung jawab na singgo iwe kena. Selaku tim medis tetap ia ngasup nehken pelayanan na. Bapa sini surga, ertoto tole kami man bandu. Karena kerina perpulungan ni Tuhan. GBKP japa peringan Tuhan Yesus Kristus kam si masu perpulungan kami baik singgo beribadah ibas rumah pertoton Tuhan baik pe perpulungan kami sasagenduari mungkin beribadah secara online dengar ibas jabu kami sekala Tuhan kami si masu kerina perpulungan GBKP gelah arah kami muji gelar Tuhan tambah na kini teken kami rusurna kami ngikutken dalanken pedah di bata dengan pengasup kami jaga daging kami kula kami alu makeken si asa perluna si bereken Tuhan man kami sebab te kami Tuhan pangan si berekenduman kami endape adipanken kami seh asa perluna jadi kesehatan tapi adipan kami lebihan seharusnya asa ngasup kami tentu enda kerina pelabo jadi gegeh kesehatan man kami kerina maka Tuhan si masu kerina perpulungan du ijapa pe iya gelah tetap kami sehat menjuah-juah tetap kami ngasup jaga daging kula kami sirehna arah kam nari gelah arah siepe banci puji kami gelar Tuhan
Bapa sini surga ertoto tole kami, karena kerina serayan Tuhan singgoi pakai kenduari si sendah, pertua diaken, emeritus nora naras ras pandita ibas runggun enda, guna ngelai ibas waris si sendah, Tuhan kami sir semulih man kami kerina, gela arasie pe puji kami gelarnu, jabu kami pe, jadi jabu si mabadame kubas perpulungan kami kerina. Bapa sini surga artoto kami, karena perpulungan du singgo ya atankan Tuhan ikut muat bagin ibas dahin pelayanan ibas warisi senda. Pemusi song leader singgo i pakai kendu lako melayani Tuhan ibas wari minggu enda. Tuhan si masu-masu kerina zabu kekelengan kami. Gelah tuhu-tuhu arah pelayanan singgo berekendu warisi senda. Ergiah-giah na ukur kami. Semangat kami melayani Tuhan. Sebab te kami Tuhan. Maka arah siepe ipakaikan kami talenta singgo berekenduman kami. Guna banci jadi kesaksin man perpulungan kami kerina. Bagai pe Bapa sini surga ertoto kami karena kerina. Perpulungan kami. Si mungkin ibas pangsa gendua rilit ibas keadaan kurang sehat labanci dengan ia muji gelar Tuhan. Tuhan si berikan kesehatan. Perpulungan kami si lengaturah ukurna. Tuhan kami si peturasa. Gelah aras yepe banci yardahin alu mahuli. Bagai per toto kami karena kerina. Kekelengan kami sirdahin ibas modramen bagai peklasis Tuhan masih masu ya krina gelah banci tetap melayani Tuhan isi zabuna maba kedamen man krina perpulungan du bagai pe Bapa sini surga melala dengan si jadi pemindon kami Tuhan tapi enda sada bagin pertoton kami indesken kami man bandu pasu-pasundu kami Tuhan ibas kami ngaloken kata du wari enda Tuhan si peturah kini teken kami sebab naruh kami Bapa arah anak du Yesus Kristus Tuhan dengan juru selamat kami manusia. Amin. Kekelengan ni Tuhan sama paksana kita nahkan perpadanan taman di bata. Mari radurang stedis kita kerina. Sisakan perpadanan ta alu responsoria. Tuhan gomrekan kini ulin geluh man manusia. Zenari idilona manusia jaga kini ulin gelah rakuh na gegahta. Nahkan singena Athena. Perpadanan aku Tuhan, hatiku tetap ngergakan ras jagai geluh singgo iberikan duman papaku. Tuhan dilo anak-anakna gunan jagai diri, sebab tanda kam ngergakan dirindu, selaku gambar di bata si meherga. Perpadanan aku Tuhan, hatiku gelah tetap ngergakan diriku, alu berukuran ras cara geluh si mahuli, dengan jadi usihan man kalak si deban. Guna peteguhi perpadanan taman Tuhan di bata si puji ia ibabai solidarta. Kitab Denden tan nomor 443 sindekan ayat sadaras 2. Kendu pemata, krina kita muji gelar Tuhan ta, alu ukur tutus puji haleluya.
Perpulungan ni Tuhan, mari dage ertoto kita, bagi niazari Tuhan Yesus ninta dage raduras. O Bapa kami, sini surga, gelarndu perbadiamin, relami kini razandu, selamin pratendu bastonina bagini surga. Berikan man kami akan cukup baswari sendah endah. Alami min salah kami, bagini alami kami salah kala kempak kami. Olamin kami baba kam kubas pencubaan, tapi ulangilah kami ibas idur silap nari. Sebab kam kap simada kini razan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Turang dengan senina, mehergah kap kam, iadap-adapen di bata. Jadilah kam saksi kegeluhan si mahuli, alun jagai kegeluhan du. Guna gagandu, alokenlah, pasu-pasu idur di bata nari. Di bata singgon di lokam kubas kemuliaan si rasa lalap. Ibas Kristus, ia menjadikan kam serta tetap megegeh dengan pagu. Ia mesimada kuasa serasa lalap. Amin. Mari ras kita retoto. Larang ngadi-ngadi ngatakan bujur kami man bandu pe Bapa. Ijai bas paksa indah kam nangatap simrekan kegeluhan pasu-pasu nunang-dangi kami. Makana Tuhan kebaktin minggu kami indah pe bancir dalan alu mahuli. Maka Tuhan ibas wari indah ngoy bagikan kami katandu pe ajarindu kami kerina perpulungan du, gelah ngasup kami makekan cai bas kegeluhan kami. Bagai pe Tuhan langdangi serayan du simuat bagin, kemahan du simuat bagin pandita kami bas warienda pe Tuhan. Kam simasu-masusa segelah na pe Tuhan arah kata sisahkan pandita kami enda pe jadi kepentar nangdangi kami kerina. Maka Tuhan ertoto kami nandangi pandita kami pe Tuhan. Kam tetap simberikan kegeluhan kepa ia, kam tetap simberikan kepentaran man bana pe Tuhan ibas ia ngelai ibas pekan anggur ndu. Maka kata andu si pesahkan na pe Tuhan nangdangi kerina perpulungan du pe banci nambah-nambah kini tekan kami skala-skala perpulungan du. Maka Tuhan endeskan kami karena kegeluhan kami pe Tuhan kubas tandu saja. Enam Bapa pertotoan kami man bandu, reh kami retoto arahan andu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami runggun GPKP Telagah Klasis Kuala Langkat ngatakan selamat